No do. Ele papai pô. Kosha. Twageze kutono no kwa uzibwo. None ko uzibwo so nikibazo umugore yagiye mu nama y'umukutano. Tuzi ko hano muri Australia hari umukutano. Papai boy none ndeke gukora rugo rwanje. Umugore wanje gatugomba gufatikanyaga mu bintu byose. Ntiyogendaga yagiye gutegura umukutano kandi umukutano ni ku minsi 27 28 z'uku kwezi kwa kane. Abagore bose muri Australia bahagurutse ubunyine bameza amababa. Nta muntu n'umusigaye abana nuhagiye abana nambo ya pampasi natetse nakorobse none ngezaho noza amasahani mu kandi kanya ndaryamisha abana hano ntaku none se mbangamira umugore wanje none ni kubusa hazoba hari bavuga butumwa batandukanye aba mama Imana ihaye zamura muri iki gihe kandi umuyobozi wabo Maombi Lilian Maombi utuye Newcastle muri New South Wales niwe muyobozi niwe kizigenza ariko naje ahubwo kwabagiraga vuga kubiraga naje ga inza ku kizabera muri Penway mwitorero Penway Church Revive niho kizabera hari ya Springwood muri Highway ariko bano amuceceka muzinyo televiziyo muzamureka namwe kuncanganyikisha nyoko zarahanga